Zdravo, dragi moji zaštitnici prirode. Ja se zovem Dragana, a vi gledate novu epizodu Eko školice u kojoj ćemo da pričamo kako možemo da smanjimo količinu otpada. Moji današnji pomoćnici dolaze iz vrtića Radosno detinjstvo. Hajde prvo da ih upoznamo. Ja se zovem Milan. Ja se zovem Višnja. Ja se zovem Lazar. Ja se zovem David. Ja se zovem Marina. Zdravo, drugarići! Zdravo! Kako ste? Dobro. Kažite mi, da li vi znate šta je to pokret? Šta li je to pokret? Pokretanje. Evo ja sad pokrećem moju glavu, pa ramena i glavu, pa ruke. Šta ja radim? Mrdam se, igram. Da vidim kako se vi pokrećete, drugari, da vidim. Svi se pokrećemo, dobro. Vidite, drugari, ta reč pokret može da označava mrdanje, kretanje, ali pokret označava još nešto. Označava jednu grupu ljudi koja se okupila oko neke ideje da zajedno nešto urade ili promene. I postoji tako, drugari, jedan pokret koji se zove, koji je ovo broj? Nula otpada. Da li vi znate šta li to znači nula otpada? Milane, da li ti znaš šta to znači nula otpada? Šta misliš? Da nema otpada. Da nema otpada. To je u stvari, drugarići, gotovo nemoguće, ali postoji dakle pokušaj da se smanji na najmanju moguću meru količina smeća koju stvaramo. Nekada davno, tako su istraživači zaključili, ljudi nisu pravili toliko smeća, ali kako su počeli da prave ogromne one fabrike, one su počele da proizvode razne neke predmete. Što više fabrika, više stvari, onda i više smeća nastaje. Drugarići, kažite vi meni, gde mi bacamo smeće ovo naše iz kuće i stane? Prvo u kantu, je li tako, Lazare? I gde bacamo posle? U kontejner. U kontejner. I šta se posle dešava sa tim smećem, Davide? Pa onda dođe neki kamion i onda neke džige izbrazne kontejnere u kamion. U kamion? I gde odlazi taj kamion, drugari? Višnja, gde odlazi? Gde, Lazare? Na otpad. Kako se zove to mesto gde bacamo sav otpad? Deponija. Jeste čuli za deponiju? Drugarići, u jednom trenutku su te deponije počele da rastu velike. I ljudi su shvatili da je to veoma opasno, da ćemo se ugušiti u smeću. I zato je nastao ovaj pokret koji se zove nula otpada. Jeste li zapamtili kako se zove nula otpada? I oni se zalažu za 5 zadataka. Prvi kaže odbij. Šta to znači? Ide li neko od vas u prodavnicu sa mamom i tatom? Ko ide? Nekad idem sam. Ti ponekad ideš, jel tako, Davide? Sam. Bravo. A ti, Milana, ideš sa mamom i tatom, jel tako? I recimo kada odeš u prodavnicu, da li nosite svoju platnenu torbu od kuće ili kupujete svaki put novu kesu? Kupujemo svaki put. To nije dobro, zato što je kesi potrebno mnogo godina da se razgradi u prirodi. Najbolje bi bilo da nosite one platnene torbe. Drugi zadatak je redukuj, smanji. Ne moram da imam 15 haljina, mogu da imam i 3, jel tako? Da se ne zatrpavamo bespotrebno stvarima. Zatim, tu ima još jedan zadatak koji kaže reupotrebi ili ponovo upotrebi. Ima li neko starijeg brata ili sestru? Imaš li ti, Marina, stariju sestru? Mlađu sestru. I ja imam mlađu. I ti. Imam starije brata i stariju sestru. Kaži mi, Lazare, molim te, da li ti nasleđuješ garderobu ili igračke od starijeg brata? Da. To znači ponovo upotrebiti. Dakle, ne kupuješ stalno novo, nego koristimo neki predmet mnogo puta dokle god može da se koristi. Ako nešto ne može, Marina, da se više iskoristi, na primjer, haljina koja je mnogo nošena, pocepana je, ne može više da se zakrpi, šta ćemo da uradimo? Da je nećemo u obično smeće, ali tako? Nego ćemo da je recikliramo. Šta to znači, Davide? Da bacimo na otpad, ali ne običan otpad, nego da bacimo na posebno mesto. Postoje neke radnje gde možemo da odnesemo stare stvari koje više ne možemo da nosimo i onda se ta garderoba reciklira. Šta se može da se reciklira, drugari? Šta može, Milane?
Da li znaš ti? Višnja, znaš, znate? Papir, tako je. Papir može da se reciklira. Šta još može? Plastika. Može li metalna limenka da se reciklira? Može. Može, rekli smo može garderoba, jel tako? Može li plastika, plastična čaša, šta smo rekli? Staklena flaša, jel tako? Plastiku smo pomenuli. Staklena flaša. Dakle, to sve može da se reciklira. Može da se reciklira igračka. Igračka zavisi od kog je materijala, ali najčešće može da se reciklira. Drugarići, a da li znate šta je to kompostiranje? Ne znate? Evo sad ću vam objasniti. Kada neke ostatke od hrane, recimo koru od banane ili trulo voće ili na primjer staru salatu, ali važno je da nema ulja u toj salati, da nema preliva, stavimo na jednu gomilicu, tu možemo da dodamo na primjer i pokošanu travu ako imate dvorište i ta gomilica može da se stavi recimo u nekakvu kutiju, kantu na terasu ili dvorište i da je povremeno promešamo i onda tu nastane, drugari, đubrivo, fantastično đubrivo kojim možete da prehranjujete svoje biljke. Eto, drugarići, danas smo učili kako možemo da pomognemo prirodi da u njoj ima što manje otpada. Nadam se da ste nešto zapamtili i da jednoga dana kada još porastete i budete vi donosili važne odluke, donesete pravu odluku kako bismo sačuvali prirodu. Te promene navika su mali korak za vas, a ogroman korak za našu planetu. Drugarići, hajde sad da svi zajedno da mašemo tamo našim drugarima koji nas gledaju preko ekrana i da ih pozovemo da gledaju i nove epizode Eko školice. Ćao drugari, ćao!